Dünyada adam balasının bardık ele adam balasının albatta türdü kalolary bar. Birok okşoş kalolary dagı bardy. Oşol okşoş kalolardan biri her bir adam bol dünyada köp yaşagasy kelet. To'g'rimi? Misalı kebir kalolar türdü bolot. Misalı biri almanı yaxşı görse, ikincisi жүзүмдү yaxşı görüp, almanı ança yaxşı görüp, kalolar türdü. Biri maşineni jaktırsa, biri mototsikl jaktırat. Kalolar türdü. Biri ak öň jaksa, biri kök öň jagat. Birok bir bolganda kalolar var. Oşolardan birisi her bir adam köp yaşagasy kelet. Oşogo aksakallarımız, apalarımız bata bergende emne kılat? Ilayım köp yaşagan. Sebebi özü de oşonu kalayt da. Dünyada bugünkü esep menen köp yaşagandardın köp yaşagandığının sebebin anyktоо üçün atayın bir top düzülgen. Atayın bir top düzület dagı her bir ülkede en köp yaşagan adamlar. Misalı 90'dan aşkan, 100'ge kirgenler, kebir ülkelerde 110 yaşarlar barken. Mına oşol 100 yaş 90'dan ötüp 100'den ötkönlerdin ömürlerin, yaşoolaryň iliktep, anyktap emne sebepten köp yaşadı ken. Uzun ömürlü bolgondun sebebin anyktooga bir atayın top dünyölük instituttan bölünüp durup izildey başlaydı. Jer betindegi bardyk өлkөdögi köp yaşagandar. Karap görse kebiri sport menen maşıktan kebirleri ömüründe bir jolu dagı sport menen maşıkkan emes. Eger köp yaşaganın sebebi sport menen maşıkkan dep jyyntyk çygaraly dese okşoboyt. Tamak açtı karasa kebiri jegen tamak açtı, kebiri ömüründe jegen emes. Kebiri et jese, kebirleri takırlı et jebeyt. Jaşılça menenle jaşоо ötköröt, kebirleri nan köp jese, kebirleri gürüç köp jegen. Demek uşul tamakты jeseňer ömürüňer uzun bolat dep ayta turgan bir jyýyntykka kele albayt. Jaşagan jerin karasa, toğluu jerde jaşasaňar ömürüňer uzun bolat eken, köp jaşayt ekensiňer dep aytaýyn dese, kebiri şaharda jaşayt, kebiri ayılda jaşayt. Demek bardyk köp yaşagandardy biriktirүүчү bir nerse taba alışpaytdy. Köp wagtyň arasynda tamagaş birde emes. Jaşoo ötkörүү ыкмасы birde emes. Jaşagan jeri birde emes. Ayagында aytat, muşunday bir jyýyntykka kelişip biriktirgen nerse jok okşoyt. Birok boluş kerek. Tappadyk biz. Dep en uşul programmany jabaly emi, argasız bolduk dep turganda birösünden sorayt. Sizler kança bir tuğansyňar, kança tuğanyňyz bar, alar menen kança wagtda bir kezdeşip turasız dep sura berip kalat oşol köp yaşagandardyň birinen. Munda elestetiňiz, her bir өлködön köp yaşagandardan 1-2'den bir jerge çoğultup algan. Misal dünyada 200'den aşkın өлkö bolsa, her bir өлködön 2'den adam bolsa, bir 400-500 adamды çoğultup alıp anyktap atышат. Siz kaysı sport menen maşykkansyz? Men futbol, men voleybol, men ömürü futbol oynagan jokmun. Men toptu körgön jokmun, men suga süzgön jokmun. Tak, tamak açtı sorasa et köp jegenmin, et ömürümde jegen emesmin. Biri kartoşka jese, birisi kapusta jegen, okşoboyt. Kayakta jaşaýyz? Şaharda, etajda, jerdamda, toğda okşoboyt. Anan suralardın bari tügeyt dagı
argasız kalıp barını uyga jönötüp koyalı jokken birikken sebep degen oyda turganda bir suroo berip kalat. Kança bir tuğansыңар? Bayke, taykeler, jeğenderiңiz barбы? Degende birөөsü aytat. O biz köyle bir tuğanbız, anan uşul bir yılda 2 jolu bardyk tuğanlar çoğulup birge oturup dastarkanda çay içip bir gün, 2 gün birge olabız. Bir yılda çok degende 2 jolu. Anan ikincisinden sorayt. Bizde de oşondoy bir yılda 2, keyde 3 jolu. Sizdeçi? Bizde bir yılda 1 jolu. Sizdeçi? Bir yılda 4 jolu. Bardyk köp jaşagan adamdardın jaşoosunda birikken nerse bir tuğandar menen jakşı muamelede bolgonduk eкен. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem bul nerseni 14 kılım murda aytıp ketken. Kim kaalasa ömürü uzun bolulsun, ırıskısının kenen bolulsun, anda bir tuğandar menen muameleni bekemdesin dep aytıp ketken. Mınçalık vakit getirip, uşunça өлködөн köp jaşagandardı, kartayıp kalgandardı ubara kılıp, çakırıp, çoğultuudun kajeti jok ele. Hadiste okup koygondo bolmok. Bирок эми алар өздөрү bir көздөрү менен көрүп далилдегенди каалаган окшойт. Экинчиси, бул нерсени жасагандар мусулмандар болгон эмес. Бирок жыйынтыгында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан нерсе акыйкат болуп чыкты да. Демек туугандар менен жакшы мамиледе. Туугандар менен жакшы мамиледе дегени тойдо учурашып калдыңыз. Тайкеңизди тойдо көрүп калдыңыз. Атаңыздын байкесин тойдо көрүп калдыңыз. Абаңызды, амекеңиз, жээниңизди көрүп калдыңыз бир тойдо, же жаназада учурашып, ден соолук сурашып койдуңуз. Бул нерсени тууганчылык мамилени бекемдеп жатамын деп айтканга бир аз туура келбейт. Эмнеге? Себеби бул кокусунан өзүнөн өзү учурашып калгансыз бул жердечи. Тууганчылык мамилени бекемдөө дегени атайын үйүнө барасыз, тою жок эле, бир себеп жок эле, ден соолугуну сурап, тууганчылык мамиледен улам. Атайын үйүнө барасыз, атайын сиздин үйүңүзгө келет. Мына ушул. Же кээде чогулуп туруп. Азыр көптөгөн чогулуштар бар. Кесиптештер чогулуп турушат ай сайын, классташтар чогулуп турушат ай сайын, жыл сайын, 10 жыл сайын. Турабы? Эмнеге бир туугандар 1 айда, же 3 айда, же 6 айда bir жолу бардыгы уул кыздары менен чогулуп бир жерде чоң аталардын үйүндө мисалы ошол жерде маектешип, тамак жеп, кеңешип, улуулардын насаатын угуп, жаштардын жетишкендүүлүктөрүн көрүп, чоңдору улуулары кичилерине баталарын берип, ушундай бир жагдай болсо, анда бул эмне болот? Бул ырыскысынын кенен болуусуна, ошол адамдардын өмүрүнүн узун болуусуна мына ушул нерсе себеп болот. Эми аны үчүн алгач билип алышыбыз керек, биздин туугандар кимдер? Туурабы? Эми эркектерден туугандар белгилүү. Бирок аялдар жагынан биздин туугандарыбыз, биз жакшы мамиле кылууга милдеттүү болгон адамдар кимдер? Ошолорду биринчи билүү керек, анан жакшы мамиле жасоо керек. Аллах Таала бул нерсени Ыйык Куранда бир эле аятта, Ниса сүрөсүнүн 23 аятында, бир аятта бүт туугандарыбызды баяндап берген. Кимдер? Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Hurrimat aleykum ummahatukum. Uşul ayat. Bul ayatta kimdir? En birinci hurrimat aleykum sizlerge mahram bolot. Mahram degeni tuğan bolot.
Tuğan degeni jakşı muamele kılууңarga mildettүү bolot. Kimge? Eň algaç ummahatukum, apaňarga, apalarga, enelerge jakşı muamele kılууga mildettүүbüz. Ar bir bala, ar bir kız öz apasına, öz enesine jakşı muamele kılууga mildettүү. Sebebi tuğandardın en jakını bul adamın apası. Apası degende çoň apalardagı, taýenelerdagi uşul apası degendin içine girer. Sebebi bizdin enemiz, jana bizdin enemizdin enesi, jana bizdin atabızdın enesi, şunun barın apa dep aytsa bolot. Öz eneleribizdi apa deybiz, anan çoň apa deybiz. Anan atabızdın apası. Demek bari apa degen söz barına atalat. Demek hazır uşul aytılıp jatkanda ar birimiz öz tuğanlarыбызды elesteteli. Menin enem, jana taýenem, jana çoň apam, çoň enem, uşul üçөөsü eň birinci tuğanlardan, eň birinci men jakşı muamele kılууga mildettүү bolgon adamlar uşular. Andan keyin wa banatukum, sizlerdin kızlarına üylöngönden keyin uğulduu bolsoňor, kızduu bolsoňor, oşol kızlarıňarga jakşı muamele kılуу mildet. Balası menen har bir adam jakşı muamele kılat. Kızı menen dagı jakşı muamele kılуу kerek. Andan keyin wa akhawatukum, akhawat bul bir tuğan ejeler, bir tuğan karındaşlar. Ejelerimiz var, karındaşlarımız var. Oşolarga jakşı muamele kılууga, den soluktарын surap turuuga biz mildettүүbüz. Sebebi alar bizge jakın tuğanlardan bolup sanalat. Allah bizge tuğan kılıp bergen. Andan keyin wa ammatukum, bizdin atabızdın ejesi karındaş. Atabızdın ejesi karındaşı biz üçün jakın bir tuğanlardan bolup sanalat. Alarga jakşı muamele kılууga, alardın densolugunu surap, alarga jakşı tileklerdi tilep, dua kılıp turuuga mildettүүbüz. Keyingisi wa khalatukum, bizdin öz apabızdın eje singdileri. Biz üçün jakın tuğandar, taýjelerimiz mundayça aytkanda, alardın densolugун surap, alarga jakşı tileklerdi tilep, alыс jaşasa mümkünçülükкө jaraşa taştap koyboy barıp turuu, jakın jaşasa bat-battan barıp turuu, alыс bolso çalıp densolugун surap turuu bizge emne mildet. Sebep başında ayttım, köp jaşagandy jana berekeli rızkını kalaybızbı? Anda mildettүүbüz. Wa banatul ahi, bir tuğan baykeňerdin kızdары. Bir tuğan baykeňer barby? Bir tuğan baykeňerdin kızdары dagı sizlerge bir tuğan bolot, jakşı muamele kılууga mildettүүsüňөр, densoluklarını surap, alarga jakşı tileklerdi tilep. Wa banatul ukhti, oşonda ele eje karındaşlarımızdın kızdары kimler bolatalar? Jeğender. Jeğenderdin dagı densolugун surap, alarga dagı alısda bolsa çalıp turuu, jakında bolsa barıp densoluk sebep dem bolot. Süýnöt, kuanat, taýkem keldi dep. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, sizlerge süt bergen apalar. Kebir uçurda köpünçe murdarak köp bolot ele azırak bolot. Tuğandarın üyüne kiçinekey balası menen barıp kalsa apalarımız biri-birin baldarın, kızların süt berip koyu murda kövrög ele. Azır mümkün bar azırak da. Öz apasынан başka kaysıl bir ayal kişinin sütün içken bolsoňuz 2 jaşka çeyinki keziňizde oşolordagı biz üçün öz apabızday
biz alарды сыйлап урматтаганга милдеттүүбүз. Бизге сүт эмизген апаларыбыз biz üçün öz apalarımızday sıylı urmattı. Ve ummahatu nisaikum jana jubayыңардын apası. Alardım ne deybiz? Kaynene. Kayneneler dağı tuğandardın katarına kiret. Kaynenege dağı жақшы mamile kılıp, havar alıp, жақшы tileklerdi tilep, alыс bolsa telefon arkulu, жақын болса, жұбайыңызды алып барған сайын, алып барып қойып эле качып кетпей, ден соолугун сурап жүрүү, бул жақшы жана милдет. Себеби Аллах Таала бизге биздин жұбайыбыздын энесини, кайненелерибизди дагы бизге махрам кылып берди. Бизге махрам. Андан кийин тууган болгондордун бири келин. Келиндерге дагы жақшы мамиле кылып, жақшы мамиле дегени зулумдук кылбай, сөгүп сагынбай, адилетсиздик кылбай, икрам кылып, сылык сүйлөп жүрүү, бул дагы милдет. Себеби ал дагы бизге кайната үчүн келин ким? Махрам. Ошондой эле балдыз. Ошолор дагы махрам болот. Бул жерде bir маселе бар. Алар менен катташуу, байланышуу, ден соолугун сурап туруу шарт эмес. Болгону махрам болот, убактылуу. Демек, кээ бирлер мүмкүн көптөн бери тайжелери менен катташкан эмес. Кээ бирлер мүмкүн чоң апалары, тайнелери менен көптөн бери ден соолугун сураган эмес, катташкан эмес. Же кээ бирөөлөр мүмкүн жээндери менен мына ошол туугандарыбызды дагы издеп, табып, ден соолуктарын сурап, кызыгып жүрүүбүз бул биз үчүн милдет жана жашообузга, өмүрүбүзгө өтө чоң таасирин тийгизүүчү бир иш-чара. Ошон үчүн Аллах буйрса баарыбыз ниет кылалы. Махрамдар менен жақшы мамиледе болобуз. Эми ушул аталгандардан сырткары баары намахрам болот. Намахрамдардан сактанабыз деп. Себеби мен болбойтту айткым келбейт. Болотторду айттым дагы, болоттордон башкасы болбойт. Оңойбу?